शुण समस्ते एई पड़ियारे तमे माने आजिटू टंबू टाणी रहिबो। गाँ लोक जदि तुमको पचारंती तमे कोउटु आइछो बोली तमे कहबो मेदिनीपुर आछी बोली, बांग्लादेश रु आछो बोली भूल भी जमा कहबोनी हैला। কোন বুঝিলে তো সমস্তে? হ্যাঁ দাদা ঠিক আছে ঠিক আছে, আমি বুঝতে পারি আমি মেদিনীপুর থেকে আসছে, বলবে বলবে আমি বুঝতে পারি। এ ভাই হেই ইয়ে কোন থেকে মেকে কইলানি? আরে সববেলে এমতি বঙ্গলা কইবনি, মঝিরে মঝিরে ওড়িয়া মিশেইকি কইব, নহলে গাঁ লোক তমমানকু সন্দেহ করিবে। ତମେ ମାନେ କିଏ ବା? କଣ ଆମ ଗାଁକୁ କାମ କରିବାକୁ ଆସିଛ କି? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଏମାନେ କାମ କରିବାକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି, ଏମାନେ ଏଠି ଅଳ୍ପ କିଛି ଦିନ ରହି ଚାଲିଯିବେ ଆଉ। ଅଳ୍ପ କିଛି ଦିନ କାହିଁକି ବା? ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଗାଁରେ ରଖେଇ ଦଉନୁ। କୋଉଠି କାହାକୁ ଧରି ଆଣି ଖାଲି ଗାଁରେ ରଖେଇ ଦଉଛନ୍ତି। ନାଇଁ ରେ ବାପା, ସେଇଆ ଏଠି ହେଇପାରିବନି ହେଲା। ହଁ ହଁ ଠିକ କଥା। ଏବେ ଯୋଉ ଭଳି ଚୋରି ଡକାୟତ ସବୁ ବଢିଲାଣି କାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିହବନି। ଅଜଣା କିଏ? ଏମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ ବାବୁ ଆଣିଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ଥଇଥାନ ପାଇଁ ବିନାଶ ବାବୁ ସେପଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି। ସେତେ ଯାଏ ସେମାନେ ଏଇଠି ଏ ଗାଁରେ ରହିବେ। ନ ଦେଖିଲା ଲୋକ ଦେଖ ନା କଇଁଚ କାଢିଛି ବେକ। ତମେ ଗାଁ ବାଲା ଗୁଡା ଏଡେ ନିର୍ଦୟ। ଆରେ ଏ ନିରାଶ୍ରୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ବାହାର କରିଦଉଛ। ଘୋର କଳିକାଳରେ ବାପା, ଘୋର କଳିକାଳ।